Iti Imabalacat City Councilor Timothy D. Personal apanimunaning pamaglinis kareng kanal king syudad. Meging sumbagal ing Parkinson's disease kang Mabalacat City Councilor D. Abalawos ase serbisyo king syudad. Regular apanimuna ng Councilor D. ing pamaglinis at deklaging kareng kanal kaya duangan ing Fire and Rescue Volunteers ning D. Walyong Foundation bilang parte ning kayang programang pangkalinisan king komunidad. Reng netizens, pinuri ing kayang aktibong pamanimuno at tuturing nga inspirasyon lakwas na kareng tao nga ting kapansanan o PWDs. Kawani keti pamuntuka na namang Councilor D, reng medical mission at relief operation kaya bereng kayang kapatad adi na barangay Captain Derek D at Dylan D. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.